Isengesho ryo gusaba amahoro. Nyagasani Yezu Kristu, wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Turakwinginze, Kiliziya yawe ihe amahoro ku isi yose, kandi wowe Mwami w'amahoro, uyigire ihuriro ry'ubwumvikane bw'imiryango, uyirumbutsemo impunzi zitabarika z'amahoro, bayamamaze mu mvugo no mu ngiro, badatinya umunaniro n'ibitotezo, ibigeragezo n'ubutiriganya. Komeza ubutwari bw'abaharanira ubusugire bwa bagenzi babo, barangamiye umunezero wa buri muntu. Twese uturinde kwironda no kwikunda, ahubwo dushimishwe no kugukurikira mu nzira wanyuze, udushakira amahoro n'umukiro. Abategetsi bacu bahe kunyurwa n'amahoro yawe, abe ariyo bagira umugambi mu bikorwa byabo, bayoborana ubwitange abo wabaragije, bashaka kugeza buri wese ku bwigenge n'amajyambere byuzuye. Kura inzika n'inzangano mu mitima y'abantu, uhashye urugomo n'ubushyamirane mu mibanire yabo, maze bakure izo kugusingiza, wowe soko y'imigisha n'amahoro, ku bwa Yezu Kristu Umwami wacu. Amina. Nimwishime munezerwe, kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru. Hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Hahirwa abiyoroshya, kuko bazatunga isi h'umurage. Hahirwa abababaye, kuko bazahozwa. Hahirwa abasanzeyo ubutungane bakabugirira inyota, kuko bazahazwa. Hahirwa abagira impuhwe, kuko bazazigirirwa. Hahirwa abakeye ku mutima, kuko bazabona Imana. Hahirwa abatera amahoro, kuko bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Nimwishime munezerwe, kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru.